Edladleni ngisha grade 7 nami edladleni bekungana gate mangikhulu zingena kanje ley'clever ziyadubulana A1 mayingena edladleni bekune Vaillant kune granada edladleni ibeka igani phansi kwe Vaillant makusa kuba kusekuseni ngiyavuka ngiyaprepare ukuthi ngiyesigela nginenje encane ibraki mangithi manali igani nginenye out yami same street uVijo sevaye manje ijive lethu so i2 akekho waziyo ukuthi lento isebenza kanjani umshini phela ngigcine mina ngidecide ukuthi ngivaye one man eJozi khona le clever ezinama boutique lezi ama Niger lezi hey mangithi vele mina ngijwayele ukubashala abantu la engiyayibona le mali engaka hayi ale clever le kushuthi ngigqumela ngisuka ngayini ngigqumela ngada ngiguma ngihlale futhi ngishange somoya ngithatha le bag mangihrebisa le bag ngiyajumpa via ngiyatshela ukuthi shoot wena ngivala umnyango kanti yingaphandle kune golf 5 igolf 5 umnikazi westore ingidubula ngingene kwelinye iflat ngene kulapha ngi first floor second floor third floor mangifika ku third floor ngilala ngamadolo phansi mazifika le clever ingishanga too short ku spine shoot down tanga muntana mangithi ngiyasukuma ne mangithi ngiyasukuma kanje le part yami le le eyomkhaba neinyawo kuba ngathi nya squeezeka ngiba mncane masiceda sengilele la phansi phethe boma 62 tawa 2 1 signal Danke Tony Montana lo bafethu I hope nimnandi lapha emakhaya niyazi bafethu ikhaya ndaba This is Soweto podcast sesifikile bafethu sesifikile sesibuyile vie strength and hope silaba fethu ngendaba niyazi siphethe umfethu vandag uzokhuluma nathi vandag uzoshare his journey uzoshare impilo yakhe ngaphambi kokuthi enhle ngibe mude ngiyazi bafethu ngihlezi ngisho subscribe da like comment Soweto podcast badela mfire kanjani thank you mfethu Kren sweet thank you badela mnandi Montana wala mina shuthi igama lami nguLebugang umuntu ngumfana kaMoyo khulela la eMidlands ezone 4 ngikhuliswa umama nomadala umadala bekumuntu onenkomo lapha elokishini yonke into beyishapha ekhaya kwayenzakala ukuthi ngayi ngikhulela kwe-environment ukuthi kunama hot money ayiclever sibona thina ngathi saseyintwana labantu bachuna into eshap siyenzani siya-adopter angithi intwana siyazi into esiyenzayo si-adopter kule mpilo le ebayiphilayo sifuna ukufitha in and thina siyintwana si-understand lento le ukuthi mawuyenza iqala kuphi iyophelela va shuthi mangilibele ngikhula edladleni ngisha grade 7 ejampasini kwavela ezinye iclever zigijimisana mina edladleni bekungana gate mangikhulu zingena kanje ley'clever ziyadubulana alright ama gunshot siyawezwa sendlini A1 mayingena edladleni bekune Vaillant kune granada edladleni ibeka igani phansi kwe Vaillant same time ingena ngala emva kwamaroom iyajumpa mayijumpa amnandi ayivele kuyasa kuba kusekuseni hayi makusa kuba kusekuseni ngiyavuka ngiyaprepare ukuthi ngiyesigela nginenje encane ibraki le braki lami lenzeni likhiphe legani ngisho ukuthi ayikhahlela phansi kwekari la ngasevilini liveza kuphi la khamba khona thina and yimi umuntu oqala ophumayo njalo endlini ngicina amakakezi nje cha mangithi manali igani nginenye out yami same street uVijo igama la ngivaye ngiyeka boVijo ngisengiliphethe legani ngilihole ngelayini ngiplastic mangifika kuVijo yamtshela ntanganayo ntanga into ntanga ichobolo leli nta Vijo kuyenzakalana uthi yami ithi le outside ntanga athi sishaya izolo sizovaya siyesigela igeleze eJozi igeleze eKasi ngiphuma kuqala mina ayithathe le shobolo ngibuyisele edladleni emva kwamaroom sengilenzani ngiyaligubhela kancane ngibeka idini amnandi siyesigela sithi masibuya sokuyindaba
lemfethu nayo lento singayenzana ubani umuntu vele siyalazi igani ngoba khona iHotman laKantanga belinalo and bekumuntu ohlala silibona kuya manayi lento le eyenza manje ukuthi ngathi bakusabe lokushini ube yiclever mnandi sivaye sikhipha icassette seHotman laKantanga emfethu asifunela amabhuleta la nabasanithathaphi lento le yamane eHotman bheka manje masibuza into ezibhala sifuna manje nathi ukuqala manje empire yethu sifuna ukuspina manje hayi athayi ngizobuya kini ngigayine lo cassette simgayi cassette lokuya sesikhohliwe sishawe izolo siblomile bese necouchile ekari le lasemuva leli labantu abayithusa relaxile sidakwe igada neoutyama ibuya na lilayishile amabhuleti ayi-15 manje ijive lethu so yi-2 akekho waziyo ukuthi lento isebenza kanjani umshini phela siphethe ilona i-765 ayi sithole enye out udede ilifake siyazizwa insimbi zabelungu zahlukana zahlangana sithi maye kenzakalani makusokanje ayi siyehle silesiporweni enzansi apho sifike esiporweni hayi vele le yami ijaphi lutho mina yasaba shaya ntanga angishaya ibaleke la esandleni iwe sesiyaphenika soyithuna salithatha siyalirola vye ngamaphepha sesiyakhuphuka ngeshoti amnandi imtshela untanga mina ntanga vitsho manje mina ngine-front mina uyazi ukuthi ngi-front vele from silibele siza kanje bheka ke manje siyaqala asithagethe labantwana besigela laba yibe sibaphaka iduna asidlali shoot isimela lawo bayidube station lawo bakhuphukayo beza ekasi siyabayeka lawo bayidube station sihamba nabo before yongena station sesiyithathile ngaleza inkathi beku ama Victory Razor ama E250 ama Express Music shoot imophethe iVictory Razor afutela ipink shoot bebangathi basigqabe ngalo shoot siwathola kanje we understand ukuthi sesifunda ini manje sesifunda itaxi eJozi phela eJozi besivana boma olidi ngoba yosistashela boma outfitters uyangithola mawungene la eDilengisini eMashali la esifazo ukuyehle Caltini lina Italia uyangithola asilitshwayela kanjalo asesiyakhuphuka bathe bri sesifunda nathi lama Nigeria khona enye icleve siyitholayo uToski yasibuze nakambani sitayi nawo amafoni ithi come decide ayisayilanda ithi how much do you want siphethe ama V3 yabo mayithuna siphethe Express Music siphethe chocolate LG hayi amnandi vele yasihlohla vele uyazidlala ngathi yasihlohla bomalelo 0.6 siyakhuphuka siyava seDilengisini elina Italy masifike elina Italy sithenga 2 ama DMD sithenga ibhodi siyabuya sayehla sidla amadayidi ngama-foundry khona libheka bathi foundry sidla i-foundry sidla isarita siphethe umbhobho ngapha kusho ukuthi nalabo student laba bayasimamela masikhuluma nabo sistashile ngayi ifesini lelo kumnandi ayi vele siyajuluza sesiyayijwayela siya ngokujwayela phela la idea sibele siyabathathela ayi bani ayi khona ezinye iclever zama-drum ngala ehostel eDubai zesigijimise leza iclever shoot istead ukuphaka umuntu ophuma estation ohoti simhebisela ibhegi le gani leyenzani iwa kuntanga ayo sesiyabaleka siphethele ibhegi sibona ngathi le bhegi inemali shoot way portable ngakhona egaqe ngakhona sibona ngathi ayilo mali uphethe imali ushama hembe ushama amatayi ohloniphisile ngeblazer hawu sesiyabaleka siyakhuphuka gazi intanga mase sifika kubo nyambuza intanga liva ekhaya intanga ngilahlile lapha eDubai assess vitsho uthi yami ulahla kanjani ka ash ay vitsho intanga ngifaka eHIV nta yo asena next manje sospina nganda athanda ngasobona mina nyamtshela awuthi yami ubheka ke manje sesihamba manje siyakhuphuka from zone 4 zone 2 zone 1 sangenelela la emaUsha
ema-Ush nayi Florida. Florida Blue Dams andlula. Sesiscouta lamadlala ya-outline. Kuthi mani nazi izindlu ntanga athi sibone ukuthi singayenza lento. Sesisukile manje kuma-robhaka ngithi asisenagali. Sengiyamtshela ukuthi kufuneka isinmayele ukunyonyoba. Ngithi sihlala simamele kulabo malume. Ngoba la emadayisini ukuthi khona abantu abanyonyobayo, khona abantu abashaya isiXhosa, khona abantu abashaya umlungu. Hayi, dathi nathi sishaya isiXhosa thina. Avele sangenelela kusiXhosa. Hayi, siyafika edladleni lokuqala. First day siyi-2 nontanga. Ding dong, ding dong, ding dong. No response. Hayi, ntanga mfethu. Athi sibheke lezi ntanga ezeyimoto la lezi ama-arm response. Le dladla line-body vile ADT. Hayi, ntanga mfethu of tech mina ntanga ngiyangena wena imali la. Paraqo. Sliding door mangisithi sihamba na. Uvuleka. Ngithi ntanga woza. Athi Pluto ngibheke i-R ntanga. Phela ngiyaqala ukuyenza lento. Ngiyangena uvula amafriji, ngithola ama-cheese amhlophe engingawajwayelanga, ngiyawahlafuna. Ha! Ngiyalahlela ngiyamosha laphana ngithi nawo amakamera abantwana. Hayi mangithi vele mina ngumuntu ozikhulela azithandela i-Jewish. Mangithi ngiyabona amafubu, ilamba zamafubu, amateki, azinenyawo elincane. Hayi. Ngiyaqoqa. Mangingena kule kamera leli. Lika mama nobaba. Laphana kuyenzakalani? Kuyenzakala ukuthi la emaphalastelini la ngiyavula ngayi. Ngithola iwash. Mangithi ngivula ngayi kuma-oledi, ngithola i-lighting samaphela. Hayi, thatha lighting lezi. Ngiyasigoca esikhwameni, ngithatha i-lighting. Uyabona lona ama-component la ama-Sony Bravo la. Ngithathe ngicoce ngibeke kuphi? La e-front kule dlala. Ngitshela untanga ngoza. I-outline vele le masijump istrada ihlathi. Ngimhlohla libe la isehlathini. Sesilibele kusho ukuthi siyazithatha lezi zinto sizisusa isizibeka le, sasusa lesi sibeka le, manje sekufunekani ntanga? Sokufuneka ukuthi manje sikhuphuke sesizovela manje la ebantwini. So sikuka kanjani lezi? Sithole ezinye iclever zehash. Lezi clever sizitshele ebhekani lana. Asehleni. Uma oledi uzonibhadala bamphele sound emakhishini. Masifika lenzansi uzonibhadala. Asisithathe le clever siya. Masifika lapha sidonsa le iHotman la kaVicho. Ntanga. Awukhulume nalabantu ntanga sibe siyayehlisa. Nali component isinalo. Abasigaya i-2 tower ngale component. Khona elinye iHotman ngala ikasivele ibhaye ingudla. Isigaya i-2 tower mna. Hayi ntanga sesidla amadlala manje. Ya, sawayenza amasini. Siyaphakwa. Siphakwa kuphi? Siphakwa i-riding scene. Indendo le i-roadboard. Siphakwa i-roadboard. I-roadboard mayisiphaka bathini? Ayi labantu ba-under age kwamele basayinele. Hey oledi lami kokucala liyazwakala. Ayi fika lingishanga impama la e-police station roadboard. Wona wangezwa. Seniyakanga inini? Hayi mawuledi manani man sorry man. Basayinela ayisiyaphuma. Sathenda emasofeni. Khona ikhothi ebadikise basofeni kuma-teddy bear. Sathenda laphana bashanga ama-community service ukuthi soclean igela zethu. Uma baphuma abantwana kusho ukuthi thina siyaclean. Hayi mani ngibone ntanga kanti mawuganga ntanga uboshwe. Bakenza kanje. Manje mfethu ntanga siqhubekise le. Hayi. Sesilibele siyaqhubeka. Ekasi sithi sishaya isindebele siphakela inye isekuzana. Ibheme sivasa ifoda. Yimi uSithamzini uVicho Matsunya. Babamba le uSithamzini. Le phone le ngiyiphetha ngiyiqime. Hayi vela ngicima ifoni. Bayafona bafona sebala epolice station lese bayise emaseleni. Bayafona kule phone umnikazi wabagama number yafona yaphendula lo. Bathe Pluto bheka sicela usigayele le phone sizomiyeka umngani wakho. Uma ngibuza le nginayo le uVicho noMatsunya. Ukuthi kanjani siva isende phone ubani ozongena epolice station. Xe manje nani yahlanya man. Ngiyagibela mina ngeBrim mina ngiyakuthoski ngiyomnika le. Hayi ntanga Pluto lo ngithi bhekani la amalahle awabuyele eDandi bafika. Labantu bayosiphaka labantu labo. Hayi khuphuke sebhoke ngibuye ngiphethe i24 na lona yama answers Gold. Ngiphethe ibhodlela le Onderberg. Mnandi ayise.
sishama bheka Saturday silenza Saturday lesini sishama Monday hayi sihlezi ceda ucala ama generation siceda ukudla mina vele ngikhulela kabo layout yami uvideo izinto nyana ama TV yahoti yakhona la yonke into mina edladleni nje ngiya nje hot man lapana bathi gogogo oledi la khona lithi ubani bathi phoyisa siyabhekana ne-out yami lesibheki oledi lithi ngena bangena nale ntwana usithamzi bangena na bathi sanibonani besizofuna uPluto noVijo badayi nabo athi mama angeke sikwazi ukubathatha manje isicela kusasa ekseni ubalethe epolice station room 86 kodwa igama lalo uyahada hayi you understand asesinamasaka engaka ayi2 ela se report ilanga yiyendo end5 ayikuseni vele ejampasini ayisekasithukuma uleli mina ngijwayela yini benza report senifake nalabantwana abantu manje egangeni nalese bayilandile le usanele uMathunya nayo bayilandile umakhelwane wakhe ngala izone 15 asida izone poso yi2 amnandi vele kusasa sivuke esigeze sishama uniform sihloniphise ngamatayi sikhuphuke siyesigela siye epolice station amasifika vele epolice station asitshele bathi hayi madoda elivuliwe idocket nina nibambe uVincent Bhilankulu enkunzi nina ningithathele ifoni nali box lefoni juthi evidence bayifakile kuma-dialing simnandi naye hayi basithatha amapiano bathi hayi basayinele ke mawuleli bakhuphuke baye esigela athi lasibaye simtshela mawuleli ayasisayi isigela soka boma 10 hayi sisayi lapho soshintsha lama uniform sibuye sibone mnandi hayi lezi seziyangikhinya lezi ezithuza sezone 5 phela kusafana ukuthi sibophisile le silande nabo khata hayi sengiyaqala manje ngiya recruiter kona intwana yase ezondi bathi unqaba kusho ukuthi sengifeature kabona bosigadla kusho ukuthi lapana ilezi zasezola shoot zondi uyangithola sengifuna ukufeature in kule naleyo video sengiyayitshela ukuthi mina ntangani naye itshele elizobhekana nathi la sengidlala ngala so nangaki la yeah ngibamba 15 16 ya bele sengidlala ngada le ntwana manje lezazisheshe kakhulu zithe ndoda abheka ke thina eJozi saligibelele mafuna sedrobheni kuyi Friday indoda kumele ulalele ngapha ukuthi masivuka Saturday ekseni sivuka ngabo 4 siyareya Jozi masifika siyagibela si reverse club or si Bachelor or si Homestead sobona isabaphe esilikhethayo ukuthi Dilip masifika eJozi vele masifika mina vela ngi-forward ke mina mina kushuda ayikho into engisaba vela ngithuka uyangithola ayibhele nazo siyabona ispirit ngiyafika vele shuda bayabona ngishaye ilona i-Nike i-accelerator ngifika ngishaye i-track pen ngifika ngishaye i-Panda Sport ngishaye i-sports DMT ngishovile abayabona ukuthi hayi sotshala sendo fire bathi hayi bayabona nabangidlali bathi planning idaya sikhuphukeni mina on ekseni siyalala siyavuka siyasikwabula out ngavela masifika lapha naye thiwa hayi ndoda phela na umntende thina ntanga besilibele subhekile asukuhle ntanga ithi kambanda kunenja kunani ithi intwala bathi intanga ikhinto ihambayo la ntanga la kuzithulele ntanga maka ubheke uyalazi le light leli lezi ntonyana lezi basana ukuzifaka ingamla la lezi ezingathi zibheka ama camera le kube yiyo le yenza le light le yayimpanyaza yasengihamba yangithi nama movies awabukela sengihamba nyakutha lapha nyakutha kusho ukuthi ngifuna ukuya kuphi ewindweni avele ngifike ewindweni lani livuliwe ngimncane nangomzimba ngenele elonini etoilet ngiyangena bangithi ngena kule ladlala ngithola umagogo ovake wheelchair ngithatha umagogo mayise ngifuna ukubheka ukuthi kambani la thatha umagogo ngibekela ngayi sine dining room tshela le hoza ntanga uyangithola le popele yazwakala bele siyangena nayingena ngewini uyangithola ngiphina le sliding door sakhona intwana yokugcina ingena la sliding door ayi zona sezijwayele la idea ngiyabo the way ngibona zenza ngakhona day one mayingena ingena ku main bedroom shoot enye ingena ekamereni labantwana
Shuthi mina ngila dining room ngifuna ukuchacha into ezinkulu bekusangene la mathi lama plasma la wakucala la kulela dladla ophethe 103 le curve yeah shuthi le ngiyabona khona izinto ezifaka la emasendeni ngisho ngenhliziyo ngidalo masifike ehlathini ngiyomkhuthuza ungijwayela kabi ubani lo yini kayifaka emasendeni maka ngiboni ukuthi yini kayifakile ngidime nani athi sisebenze ngale dladla sicoce siphume sesiphethe amabhegi ngiphethe egaqwa kanje lentwana lephethe i-traveling lenye iphethe i-sports bag sithathile ingudla zala abantu badangathi ama-athlete uyangithola kulela dladla ngoba lapha sithola nani sithola ne-303 sniper likuphi likule riding le sports bag nezinye izinto amatiki yabo vele siyavaya sithole enye iclever la estradini shukuthi siyakhomba sazi ukuthi sikhomba kanjani yabo iyama siyayitshela ho la ngoba sitholene ngwecenyana damane salithola avele ukuthi ayi ntanga itaxi edrobheni sikhomba kanjani ithi niyakuphi edrobheni sithi sebri ithi asambeni sithi aya usala ishimoto shaya imoto ngaleza nkathi untanga simkapha nge200 awushaya imoto izulu shiya lapha eMTN mase seMTN nayo yonke into ayi siyayibona nayi culture le hayi nayi ibreeze yakuyo hayi siyangenelela zona manje azishintshe kudayideni ku2 kilo wami zishintsha kubani zishintsha kule clever le bathi ubani uMandiya uyangithola cha vele sifika lapha ziyashintsha maka lo lento lesemasendeni akakayikhiphi manje lo muntu ende manje ulibele wenzani uhamba uyazibhacket uyazibamba ukuthi ngathi ngawi idayideni cha manje ngiyambuza epopele lona enqaba ntanga kambana uthi yami bunqula lento lela yini efake la makathi untanga ekawusini kusho ukuthi engime ngo7 vele makathi yo amaringi ama bracelet amacici imani ngiyambuza mfethu mayela kambani wena waye le nombolo le wena uyifihla wena cha manje letha ngibambe lento mina ngimazi ulimi bathi hayi ntanga sambeni seni ku Mr Linda ubani Mr Lee emadoda siphethe nesibhambe lana sedrobheni la hayi sesihamba salandelana sesakulima masifika kuliya senzele into okuqala la bengiqala ukukhaya i7 tower ngi1 ikhanda lami i7 tower yo ngiyahlanya lapha nami mina ngithanda impahla lo mina yabatshela ukuthi mina ngiyisifazo manje ala mashoti la khona emadoda emashali ngiyothenga isifazo zinja zami vayakhona enye intwana vele uma fashion ayinabe ngisikisiso leyantwana ibe ku cheese boy leyantwana yona bezithola manje lezi mina kumele ngispeed ukuthi ngizithole uyangithola vele thenga isifazo sendwa ngiyama Chinese sky blue thenga long sleeve thenga isport thenga idayide ngithenga ikhavela awubuya kwamaya ngidlala ngibuya ngiphethe phela lapho ngisaphethe change blind endlini ngathi ngishaya igundwane ngaphula imicroven la elweneni kulento yakhona le ubona iplate mala round ngayiphula la kancane yaba ecrack avele ngithina mangifika vele uma uleli angimthola ukuthi vele umuntu ozibuyele esipanini ngidama uleli ibheka le microven since ngiyenzeka malini le microven hayi uzoyithenga ngani ahlukane namazo okudina ngawuleni mani bamba ka95 clip thenga le microphone yakho yes yebo uzoboshwa itha mawuleli kanti uphi manje ukubosha letha mawuleli athi angeke ayicova mnandi ngibele ngiyangenelela lezi ngenza amasini nazo abhaya angiphawu ayingibuye ngayigasi ayisicala amahobhari nalezi lezi phela zona zishaya isindebele zidlala igasi la shoot la igasi la futhi lapha sigcina sishaya ama-robbery masizophakwa so trial ebusasa beshanga ama-robbery boma 4 yo and uhlala wazi ama-robbery kusama-common robbery and labantu bonke bavula amasaka futhi ehleva le uphethe ngoba lesakhi baliphinela bani bayabona uma-robbery zone 4 hayi man uPluto lo man naleskim sakhe le clever level hayi ngelokugcina irobbery sho ukuthi siphaka enye ingcosi nomthandazo yangcosiya yenzani iyangibona mina ukuthi amani lobusonyabazi ilobo engabazi basezone 5 liyangcosi liyani vele itshela umama ithi hayi lo mfana lo lapha iphiriphiri
lo kanje bathi ubhuluti wamehla amakhulu ayi futhi bathi police station bafika police station baliphina nabisaka lo khatata hayi man lo muntu lona man atsimyekeleni somshayisana abangiyeke ngipantuze estradeni nelinye isakhe ePoti engilivayayo nesakhe engilivaya eRoadport no sengangena ehofu no nesakhe eMidlands nesakhe ePoti namasakhe eOrlando shuthi lapha kenzakalani manje ngathende ePoti shuthi labadonse i-court date yami bayibheka kudolo uyangelanga likanje court hayi sizomshayisana it was 2009 nge-30 August siyehofu masifike ehofu le Clever siyangena sishaye ne-out yami le video sishama line and squad amajezi ama-line and squad lawa ama-dice sishama ama-Levi's sishama ama-Nike ama-riding lenyawo lenkomo leli ya shoot masingena vele ehofu sabantu ukuthi hayi bathola highs siyasukuma abiza amagama elebohanga moyo esiphovisi lemzika isethamsanqa kwambe esanele inkosi ayisakela hayi nina madoda ayibhekane nazi into zenu nina macala wena lebohanga moyo a choose number 1 unamacala ay4 abhekane nawe nalaba unamacala ay3 shooting na 7 amacala mina na 3 engikhomithe nalaba na 4 yami eceleni amahobha wonke lamasaka alikho esibhaka amahobha schedule 6 bathi ayithe kunani ahlala nimthombeni manje uledlambeli ta mina ngikhathele shooting tshela le prosecutor ta mina ngikhathele vele mina lo mntana lo ngisam attendele akaboshwe uledla kamacala wamphela lona lijwayele ukusifaka phansi kwekhwapha lithi hayi maka uledla igama lalo bekutamnana lithi maka tamnana waye kanti uthi abantwana baboshwe in lithi uledla ebheka la mina phela ngivuni bantwana lo muntu wenza amacala ngako hlukumeza abantu abayingakho namabheki akaboshwe le mana azofunda ama mistake wakhe scale ankeleza grade 1 sha grade 8 grade 8 ngiqeda ukungena ngina 5 months shooting ngifike high school ngabawasha ngalamakhavela wami ngalamaraning wami ngabawasha labo cherry kwaphela ngami before June yeah sengizithola sengiyatrial ngisekhuka stop edium bathathe ama last brief bayawaletha angithi sengiphakiwe i-report kusala idile balenza ipending kuba into yokuthi vele ayiveli nala systemini wonke lawa amanye ngiyawavaya iPoti ayikho ngithi labe nginamasaka phaya khona badaya Orlando Midlands lithani namasakeni siwahlanganise yiye senze into eyi-1 nasebafuna ukukuhlephula ke hayi asilibele sathi ayisafika la ibusasa ayisangena lapha na upendiwe amakhalakhala amapopayi into kenzalana lapha mfethu kusajene yini lekula ithi into yanda kahle hayi so ke sithulile phela wazi le ntwana zikhiyelwe singena kuma 4 damnandi reception sigaya into zokugeza manje bafethu ijele ebagana ngento zokugeza and konenye ihleva yena ikasi la eHong Kong la besihlala khona eMagongo badlala amadice iyasitshela ukuthi nina bele nojavela amakhekhe leDiambo ninangiqwale intanga zenu zeDiambo amana sizange siyithathele ekhaya maka no ngoba ti siseDiambo lamakheworker yathi amawada oyini amakheworker labantu laba abantu bagcoke intunyana esibluna yabo sesterinyana bahle man amani mangibabheka man abantunyana laba engazikhuthazisela ngoba mina vele ngilezi ezilafu hayi man hayi basikayi cosmetic basikayi ama center number ifana ne prison number iyona bathi center number iz 254 iz 253 shukuthi esihamba from 1 until 4 abasigabela malona hayi athini nazi ijumbani zenu la kushuthi bagaya iteki slippers trexana top trexana jean skipper shuthi mawuhlala e-purple block bagaya skipper esi-purple mawuhlala e-pink block bagaya esi-pink blue block yellow block angithola avele thina sabonyuwani bafikela sifikele e-green block yabonyuwani green block hayi masasigayile le ijumbani zethu bathi hayi
fasani lejumba zenu usho ukuthi itrekzana kanje uyalivula ubeke zonke lezi zinto phakathi udonse izipho ubambe ngayina ngayina siyava suka buma 7 to 8 sekitchen hey ngapha nangapha amaset sihamba la phakathi nendawo lentwana lezi ziyahlala ngena na umsulukanyo ngena naye baba enanzonya nini sengiyabona manje ngiboshiwe into kuyakenzakalani majenzi bani amakathek mane laba ayi mane siqala ngezihla ekseni mane kuthi sihambe sekitchen xa masifike ekitchen bekugawuliwa kusho ukuthi rice isopo ikotaleki xa mane ejwayele kudliwa amakotaleki lehle kenzakalani la ayisagawula abadaya sambini sisahlezi ungena lona elinye sesitero urayile uMagdalene uMagdalene uyangena laphayana uphethe incwadi i-cell list shuthi singena la kunezi-3 zase-Spyland uyangithola siba ingakhi siba yi7 imbhedi yi12 shuthi 6 phansi 6 phezulu senzani lentwana lezi azidele kanjani umbhedo yi uyangithola maceda kuba umbhedo yi kuba umbhedo uyangithola iphelele shuthi imbhedo 83 yefloater oyi1 kwamela ayijethini xa mani safika ayi sibeka lento zethu emergency ayishaphe emergency nanifike nini ntomava yazi ayisicala ama conversation hey bafethu lo mina ngine stress ayi siyahlala ngena lesi steri leli Magdalene ngena likuyaqhwayiza amani bakukhiyela ngathi kusendlini laphaya shangenye ibhatlanyana ukuthi le mawungathi uyayiphusha ngemanpower yavulela ukuthi uzoyavala ichayo hawu qha bayavula cha angena usesteri ngicela ngizenda kunganetafula phakathi itafula leli sihlala laso i7 ubani igama lakho yasho ubani igama lakho futhi yabhalisa la athi uyasibala si7 yaphuma kanti maphuma uya kwelinye iselvi kunabantu abasha shoot la bebasibeka kanjani babheka iheight udole ngathi imbozanyana ayisuke kulezi ezincane lezi izosiboza babuya nama party pack same ndaga ejampasini party pack enani namazimba ijuice lengaka le 100% istock sweet ama peanuts bafethu kwenzakalani la kisitshele bafethu amane stress sesafuka siyasneka na ishawu yanikeza mayi hayi khumulela ama line and squad wami ngikhumula ama DMD ngikhumula iTros ngithatha lama kunane PV basigana ama PVD thathi PVD ngithatha ivaslap ngithatha insipho istatare basigaya kushuta ngithi i4 sabo macala basigaya vaseline e1 bathi nizoyishare aphele ngeshawa ayezwa shwa ngijwayele indishi mina angifuni ukuphuma lapha lesiteam sesigqwelise lo ngigeza angakajambi ukuthi enhleke ngiphakiwe sho lela isirelax ekseni bafike basipale eVienna basibize ngamagama ayimnandi sokungena abanye akusangena ngalo yacherlo chayisile ekseni ngo6 sokubuya abanye sebayachana bayasikhanga gospel is like into efana neassembly siyafika laphayana shuda sifola ngeekipa leyo ngitshele ngakhona lezi zabo madala stokisi zingayi thina bonyuwani singayi shuthi le clever lethandaza ayila phakathi nendawo yathandaza ekitchen time ibonyuwani ambane eqala ayi phela sangenelela kitchen siyafika ilaptop uyabo ilaptop injani ikanja ngithi ilaptop ile space esikhulu lezi ezincane lezi shuthi manje athina sazi next phela sabonyuwani safika lapha nemdokweni ngiphaka kule hodi bathi nguma lento ala sithi ngumawele masingena zona futhi esidomile la siyagawula ngiphendule laptop kunane trislay ngayi kunane tea lesobhonyana elinye ngathi lama beans ngihlala umdoko lona futhi ngithatha le trislay ngithatha lama beans ngiyafaka ngiyacompressa ngiyagawula bathi bheka le umawele le uyavala umawele lo zit negela la manje
thina bathi wena bonza grade bana ngiyabatshela 8 le 9 8 shute 1 beshaw grade 9 beshaw 8 so ayimnandi ayi bathi ayasambeni scale amasifika lapha yana isikele siswayenye incosi shuthi mangibhekile ngathi ngiyayifanisa sokuba ngathi ngidakwe itrial ngina 1 day emani ngiyamtshela sikamani ngiyakufanisa uplomi Honeydew athi mina bhuta ngihlala eHoneydew mina umtsonga hayi mina ndoda ngihlala le Orlando East mina le ngaseBonjong mani shuthi ngifanisela ngapha sengihamba phezulu komqondo wakhe mani ngifanisela ngakhona nangayishangane ngiyasicapha sengiyabulabula na hayi mfethu ngwana kayi na mina nimuntu wasonisa ama-millionaires inini mani umntwana feli hayi uyagibela inqola yami ase siyazwana trend hayi shuthi sengiyakhuthana nokweskela angithi no angakajampi ukuthi ngayiye green block sabonywana basazosikhipa siye ngala seba separate Yes. hayi ahlale 3 days 4 days bas separate mina fele ngihlala ngithi bengikode bathi ayinayo yellow block intwana lo block ngihlala nezinye intwana abo Kuster ezala eRandfontein ama Air Force 4 ngimpatha mina hayi mina ngimpatha shuthi vela ngiyazizwa njalo shuthi crewe ehoye hayi ngithi laba mina angisebenzi le ndaba yawo le ewana sesiphireland nawe incane shuthi angithi sengijwayele yona sibuya from ngada sonke egreen block sesihlala yellow block avela hayi saziblomela suthi nawo umuntu engiringa naye weekend ngidlala idiski hayi vele ngithola ezinye zamakwerekwere abo Alex nabo Justice shuthi abo macala lezazi 6 mina vele idiski hayi ngitswimi Mnandi. avela ngiyazitshela abafethu nami ngicela ngifake ndakudlalelwani nayi lento yabuya le yamakhekhe dlala lamakhekhe lapha i-team ewina ithola lamakhekhe le 4 kg lama chop cheese Fonkwaba. yeah nkwaba kutholwa yona ayi sakembula avele siyawina hayi siyabona nazo ukuthi hayi wena ntanga ubani igama lakho hayi uPluto ntanga hayi Blomendo Fire mnandi ashuthi intanga wena sesohlala sokufaka wena uyasho mnandi sesidlala amakhekhe man lezi manje zabo Kuster zikhanda uvi lezi zamanyasa lezi zinesimokolo la kuyikheweka kutaboots eyabogwaya bobahlohla bogwaya baye yazi lakubhenywa kanjani abo wafugwaya ugwaye bawudiza phakathi nendawo uyophuma ukuthi ufuna lo ufuna lo nefield phela seziyangaya yabo hayi masiceda ukugawula la ekitchen mawuvela uphuma itoilet sigcwala vele la itoilet masiceda ukugawula eksini uyafasa kuyabheka man lezi manayi man ngithi ngisankauza ihlepsa ugwaye emlomeni ngihlala naye selile amani ngidathi ngiyiyeke phela nami ngipakishekile lo muntu ngimbonile uhamba nabantu abaningi ngiyapakisheka nami idolo ayikho into engizoyenza athi ngimiye ngitshela le yasesphireland antangasivayo ntangasibacovile ugwaye akuvele le uJustin ithi antanga Pluto zizobhema ibhema idayekela le ntwana amani ngitshela le uJustin ngithi Justin mina kahle ntanga phela ngine-forward mina lo muntu lo angimsabi mana azi lo muntu lo intwana leya ngizoyilimaza le ntwana nami shuthi mase ngiyayenza sengiyafokisisa lapha ukuthi enhle kumaye mangalo ayizoyenzakalani ngoba manje yabona nalamakhe wekhala amajita angithathele ekhanda ukuthi aphutha bomtsepane uyangithola sengithathele ekhanda lezayiclub senginabo ma 2 weeks ngilele ngiyatrial mama nentwana le man sidla ukudla kokugcina ithatha shuthi inyama iyayigawula amathambo iyawakrasha maqeda isatha lamathambo wabamba kanje egawuleni lami ifike iyawa bathi bayakubhoma mabayenza kanjalo ama engibhoma mina ngithathe lamathambo ngachiftisele lena ngiyagawula le enye ithi hayi ntanga hayi asivaye Pluto yekela le ntwana asivaye qama ngitshele le yami ngithi ntanga enhleki kambani sibali ngale ntwana enhleki against mina ntanga ngiboshula amacala ngaka ntanga intwana iboshula amasimba le ntwana le livestock ama lentwana ngijwayela blind mina ngitshontshe ilwane mina le ntwana le ngizoyilimaza le ngithi ntanga lilimazwana ngani la ntanga ithi hayi ntanga bheka kune Bosmasach yini toothbrush ikhwayiwe phansi yafakwa indwanga yini ayantwana ngihlohla iBosmasach siyeskele ekseni after hospital siyeskele angiyeke sitsikela sibuye ubeka incwadi zami hayi bene plus sigawula ukudla kwasemini athi masigawula ukudla kwasemini mina ngiyavaya ngevisit
Bangibiza edladleni nalawo macala bami hayi sifika visit sigawula into ezigrand. Cha ngela siphaka ngitshela le ya movie itsho ngeTavicho ntanga khona intwana engijwayela amasiko and manje ntangabheka kusho ukuthi ngisusa enye into kusho ukuthi manje yazi kuzoyenzakalani la ubaba lapho namhlanje bazongazi angithi bathi kunama social worker la bakhulumelanayo ukuthi kungashawo mina kusho ukuthi sengizoba umntana ama social worker ke manje hlanya lo ngijwayela blind ngathi ngibhoza abantu imidolence yonke lena ngizobhozwa umuntu ogcoka ama 3/4 hayi man umuntu ngijwayela kabi cha sithi lasiphaka yazi dani ngena kanjani kule ndawo yokudlala idisk la indoor soccer shoot in around kanje kule indoor soccer kanje umnyango wekhishi la le ntwana sifa zila iKevin lelokusithuma soyofika ngiphumela inini emuva ngihamba ngeside la mangihamba ngeside ngiyenzani ngiyayidonsa from emuva ngiyayishaya Tadlwa lokini siyabaleka le ntwana lezi ziyaspreada utabhutsu uyavela makavela thathe lento le ilahlela ngada elindela angithi ugcwele ngada ilindela ngada insto lahlele ngada ilindela ngizwe ukukhalima zenke angizwe lehle ishange 2 gap ngiganda ingqondo ngiyasicollapsisa lapha mangicollapsa mangala sebavalile kitchen kusho ukuthi ngenza abantu bangasadli lawo bangada ekitchen abasebangenile abaphakile yibo abadlayo sebayivalile line bonke laba basadla incaya intwana lezi sezikhandela uvi ngithathele iClever maceda ungishaya ngifake kwelinye isingilisele chuthi bekwama baba shop ngathi kudala maka kusena next kunemibhedo sengihlala ngiwana ngisavulelwa ngisayina sesigele asengiyaqala ngiyajwayela no indawo ukuthi uma ulimaza umuntu bayenza kanje ozihlanganisa isikhumba mina ngichiye ngamanyasa phela nobukwerekwere nginabo mina ngayimi umoya isibongo sami zingithathele ekhanda ukuthi ngumoya wena wangangijwela kuyezimba ezimi ngithi wena umkhaya wami wena siyakhatshana thina angeso delelwa labachana lapho phela kude thina ayi ziyaspice ke dem ayi mnandi shoot manje ngitshaya lezi amanyasa lezi sama 28 zona zithi mina mfethu qhamuke mfethu sokufaka u8 mfethu ngidayi hayi inombolo yini inombolo kahle mina izinto angizazi mina ngicava idisk mina lezi mina ngisiphula umthetho mina shoot umthetho into vele ngikuthi angizwani nayo ngiyawuphula njalo mina that's why nginamaqala angaka ayivele mazibona nelona yami nale khadi lami leli usiyabona X7 amrobhara zabona ngihlala ngiphuma kanje ngehofu ngiphuma ngi1 nini ngiphuma nawo maqala nini ngiphuma ngi1 nini ngiphuma sengijwayele phela zingifundisile nokunyusa phela mina ukunyusa ngakufunda ngesigaqambongo sigaqambongo lo sisisikile sasicompressa sasifaka ku safe tight shooting yasicompressa isibhoboze ngesimunye kushuthi sihlangane vaseline yabo njalo siya practice la eselini sengiyabatshela endlini emawulibheka akazi kenzakalani manje wena mawubhaya lenzo le yasebeka uyayibhaya uyayivula la eceleni kancane udonsa idowu ufaka le inkazi ama20 uzophuma ukuthi ufaka ngaka awubawuleli phela akazi ukuthi ama-Pacific abhenywe edanyane mina ngitshela ukuthi ngiyabhayisa mina uyazayo liyayibhemi kahle mara ungeni ugwayi abakushaya buhlungu bakuthola nogwayi ngifakela imawulile mangena ngala ofiseli uyipotiya yabathatha ngicela wena sizo attend of e1 ngangigocise safe tight ngiyagawula cala ngidelive mangiceda ukugawula mangisengizovaya ngabo ma3 yazi ngiyaqala ngiyanyusa mangigibela impala road mangigibela impala mangisengizofika ngaseKruger stop ukhona elinye ihambo lela hambo usho ukuthi mawuhlezi bolizwe igila kusho ukuthi mayiqa itruck yazi itruck by driver masini uzwe ngathi lifuna ukuphuma kumele ulibambe ulibridge ubuyisele phezulu uyangithola ngiyazi lapho uma ngisengicela ukudlula la sengikhuphulele ukugcina sesi approach gate avele ngikhuphulele ukugcina approach gate mangifika vele hayi mangisuke off mina ngiyazi ukuthi hayi bengiathendile ngigcoke kanje smart ngiyakhumula ngibeka le impahla ngishaya ishort ngishaya iphaca ngishaya ivest ngibahlohlala ebag enale impahla lezi bayasearch kuna next uyabhekayo ina next danger left side asayi ngibamba umoya naseselini phela akumelanga ngikakele la eselini kumele ngilale nalezi zinto zila esesweni
ngiyadrayisa angilalanga ngisuke ngidrayisile ngiyadrayisa ngibheke uDona ulapha ejethini ulela lo lapha angidla ngasetoilet ngizenza ibhari ngimpatha phela mina ngizenza ibhari vela angilandeleli labantu laba ukuthi mina ngiboshiwe mina shuthi nomagistrate asengimzwile ungitshele ngokuthi sakufind guilty ndoda kulama robbery wena i-maximum yakho ongayithola i-25 years i-minimum sentence yakho is 15 years angiyatrayisa ngikakela ukuqala igila ngikakela ukwisi-2 ejampasini ngabo ma-1 nje-3 ngibele ngiyawusula ngabeka la eceleni shuthi A1 yalama-Air Force iyezwa laphana kunento umuntu asetoilet akaphuma uyezwa kunuka amakaka uyezwa manje amakaka anuka la eduze aphele ngwasulela amagila machacha ngithathe le safe side lena ngikhipha ngewindow ngamthola lenkawuzanazi sifake eplastikini ewane ehoti sifake emasendeni ngitshela le yasesipayileni ukuthi bheka zikambani ngathi yantwana le ayingibonile yabo azikenzakalani bafaka kanje lobuqhayi lawo sizolivulisa ijele bathi basisela ngobuso sizalivula le jele yasidlali sesipayileni ndivelayo ingimamele ulunga ngcobela and for yantwana liyana uma singena novijo ababonani labantu endamareli bahlala la kulande 16 ama-time abazalwa boyi2 le A1 asuka esipayileni kumama le yahlala endofana yangithola mina ndevele sengithathele ekhanda ngokuthi yireli kamacala avele mangigaya mnandi hayi siyalala ekuseni savuka angiwesigaya lezi inkawu za5 bafethi ngizobhema nama inkawu za 1.5 10 rand sengiyahwaya le mali angithi ngihlala ngehofu phela sengijwayele indawo lezi nazo sengiyaziblof phela leya ngikwazile leya basafuna imiliyoni labo labantu kimi mara kusho ukuthi sebasabunga approach uyabona ngiye ngamanyasa nabo maqala sho ukuthi esibangena ngihambi ngiyi-1 ngihlala nami ngihamba neqembu and la gawula la lidom ngane mawuceda ukugawula uyalala balifaka amalala arojwa khathakala manje mina bengingagidli mina ngihlala ngiselepini shayile ebwanwe mangibona ukuthi hayi ngene ebaba shop into angangigunde nta ngihlala ebaba shop ngihlala ngibhizi esesitiri ngicela ukubhonela ibhathu nazi libuhanga ibhathu zami shayinisa sengilimele phela no nami selangena itrial ngiyenzani ngena phansi kwetafula kanje mangimchange usesteri ibhathu sengiyenzani ngiyalunguza ngiyabona uyophinda uthini mina yabona esesteri le thathe ezinye ayi sohlezi kanje laphayana but requisition yenzakalani bathi indoda woza ndoda ecourt othi i-court lona i-court 14 uJesus uJesus hayi athi indoda abheka-ke manje sesakusamarayizela siyakujajela basamarayize bathi come tomorrow nakusasa basamarayize bathi come tomorrow inkwetshwa bahlanganisela wayi-4 amarobhari wami ngiyi-1 inkwetshwa kula marobhari la wayi-4 bangishanga how many bangishanga 10 iron langithwala bangishanga 10 years after remind i3 balibele bangishanga come tomorrow bangishanga 10 iron mina ngibheka ukuthi ngisabuyele kusasa hey nayo enye inkinga futhi seyale truck Peter igibela iSun City phuma laphana ngasema lensi yakhuphuka 5k ay ngiyayehla lapha etruckini ngibona bonjivane orange ngijwayelele kuphi eTV hey sengizaba orange yini kanti magwethiwe ay bangishayela bangena bangikhetha impahla shoot ngishaya vest ngaphansi ngikhumula lezi zami ngisifaka ekhitini iteki ayimnandi ay sebangikala ngicokile manje hayi ngcoka amapitora ahodi lamapitora ay clever lena ingitshele ndoda lethi ithuba bali prison number 293754 12 years imprisonment yo babhali date yokutola babhali further charge yeah yes sir ngathi yeah
sazowathenda nalezi hayi kusuke lapha emakhejini leli cage lakhona leli hot lapha eP3 mangithi ngithola uTadlozi uTadlozi edladleni 1 2 3 kubo yona moya ufunani la Thama lami na uthama lami ngenzakala inhlekelele abangishanga eminyaka engaka ngibonisa ikhadi emelathi just nog jong man en dit geslaan moet die as jy sal play with die tronk beleid maar amunwa ek sal belo tani ek sê hom jay mi pa das nie petes nie me pa dankie me pa thathe lo njivane phake 5 slide thatha le 5 slide boy Pitori la linalento lengathi ine chaspe fasela la le 5 slide nyankhena lapha ngena thola le ntwana le uBeckham uCleaners ase Clip Town lapha e2 section asho bada mnandi mfethu kambani ukloma vanga uklomendo fa entanga kambani uphakelweni entanga yamaropa amaningi entanga into manje boy shaya iminyaka ebhaya entanga ngine stress entanga uyaphepha mina uthama ngibhemi mina uthama entanga kambani entanga pheka bloma yi abloma lapha ayazi lamahanga lapha la TV nayila hlezi lana ayivela balvala ichair ay mweso first day ayiyabona ndomadoda amazi itilo kuya uyabona abonyuwani bayabonakala bagqokela impahla ezifana nezami abantu ekudala bayawona basulile basekile ay mnandi hayi ithi le uCleaners hayi intanga pheka ngabo 9 ngo9 kuyaclean ngo10 icinywa ama light uyangithola hayi mnandi avela seclean shanyela shikisha thatha abathayi ingubo lezi hospital eziblue lentale uBeckham ithayi ntanga bamba naye buye busasa na ithayi bamba ntanga nali ingubo ishito uzoncenga la emajiteni yabona itoilet isilele hayi donsi ngiyabona kusho angisingibhaka ukuthi ngilale etoilet bene mangibheka yo gcwele ukuyale khona abagidla nasemahangini hayi saploma vele masijumpa sisagidla sivuke kuseni ngiye siyaclean zithi kitchen lani wesikubhanga khona mfethu usinsi ngiselayinini mawufika le ndengane yakhona le clever zip mawuthi ufika lapha neshukeleni uthi ngespoon yes uthi khaphu le tiya ithi bhaka kancane ithi ndlula ndoda uthi bite ithu slide ibanana siyigancane yo ngama neyadonsa yakusafana phela sengikhumbule le manje uthi elena ama-3 slide ama-jungle oats yonke le nto ama-party pack ndoda iyadonsa la kuzoyenzakala hayi bade abonye umadala batentanga kambani uGrand nani bathi badlala idisk ngitiya batantanga kwamele sokusana phela mina ngazi ukuthi izwe leyo bengiyibukela ngakhona ngiyabona uChester lapha uyabhayiziseka le clever zithi zangisayina zingayi inkawuza izolo inyuku ifoni iCase 360 ngithi abantu abadala mina ningimeleni kanqane mina funa into zenu mina animeni kanqane why nizokhetha mina kuwonke umuntu ola ejele ukuthi ngapha mina bathi hayi vaya uyozicabanga sizobuya kubo mangithi ngiyaphuma ngihlangana neChaklas Chaklas ngihlangana noSkhindi entwana le 1 engivana isakho sithamzini iHotman lakho Chaklas lo Skhindi yaseKaslami Street ayi sengincika ngabo bangibuza into anginawo amashida abafeta ngina next into zokugeza ngina next avele bangilandele bangihlanganisele sijumbane yabo amashida ayithuna hayi mnandi ngicamela ithi ngilingana nayo lo Chaklas ithi ntanganali ingcazanyana lomsiko nayi top manje la iselini konenye la ibheka ngathi sengithola imboza wayi manje sengibuya sengingagcokanga lamapitori lawayana sengibuya sengithakinile vest uyabona kushuthi ngishaya itop inamakini wapho yivulekile awuyabona no sengigrand yabo vele lezi zaseCustom Versailles ngiyabona vele amaHotman ukuthi kudala zishezile ngenile naseshower la iselini ndawo ngadiscipline agrand ngoba ukulala kuphela la phela mfethu ayikho indaba uthulele ndoda umuntu ageze ishower lamanzi sewathela la ngaseyipontshini sokumele nivuke nicoce niyopakishana le ngasemnyango nize nimele imaster hayi ngiyabona iyadonsa
libele ngiyashizila kanje amalanga avaya visit edladleni abazi ukuthi kusiwa nani alaphana vele oledlami lithi mfethu ubheka ngcono usukubhalisele letawo ngiyalibhalisa letawo ngibuya ngitshela le uCharles ngithi mfethu oledlami nasi isiliphu lengibhalisele letawo le uCharles ithi intanga ngesimokolo ntanga sokuthi le mali le wena uzoye shop yobhaya ngiyaya shop nayo le uCharles obvious nayo ayikuthi ayibhekanga ngibheke ukuthi nayo ifuna ukusithathela something khona into eshoda ngazo vele masifika lapha ingitshele ntanga thuya amadoni thuya insipho thuya ama-roll on manje kwamele ube nelokari entanga ilokari sizoyibhaya kanje sothatha umuntu yiyo nelokari sizobhaya izinto akugayi ilokari kanti iyangidribula nayo angicazi mina ukuthi yiyo ngengiblome yi ngizovala ngentwana yi idraft noma kunini ephumayo bayangidudula sengibhaye amalokari sengibhaye ingidi sengibekile into zami laphana after boma 2 months 3 months ay fika utata mabanje lewe aye siyakuphi seteleleke ke man eish lezi sathe seteleleke uvange federal charge phela mina kahle ngintwana ngina 17 kahle mina la vele angiqualify ukuthi ngidiplome la ngintwana e22 vele mangifika lapha kuyenzakala ukuthi ngifika eLidingsini maximum like 18 owangicala maximum ngicala lebhisi medium B bathi hayi lo muntu wenza 12 years kulona ngulast prefer kune paper le appeal ngithola vele bengisengibhale sebayibhalele lamaloya wami appeal amnandi bathi hayi lo muntu lo akeze asuke la medium B akeze lana maximum uzohlala esingilisela xa vele maximum yaselokopu lapha emgodini ngihlala esingilisela ngilibele ngiya-attenda nalezi lezi day 9 lezi bazishanga amada idea mabasigweba nale park basishanga ama-5 years supervision ama-10 months ama-2761I mina bangishanga ngakhi phezu kwaleya 12 bangigaxa 10 sengishaya 22 years ngisahlezi la esingilisele nyaka wokucala ngihlale esingilisele wonke okusithuma sohafu kuyenzakalani i-appeal ingikhabela 10 ingikhabela sengishaya ngakhi sengishaya 10 vie yangithola bayenzeni bangisusela e-maximum nge-medium B ngifika ngikhulaza dlala idisk ngiyakheleza phela mina ngilimele shuthi lapha kune-IQ test imobhalisa isigela kune-IQ test ulimele usho kanjani like ulimele shuthi isingilisela sengikhawathile ngale ndlela yokuthi ngiyabona mfethu ukuthi hayi ngiboshiwe manje and manje nalamakhadi mangiwabheka le 10 years le 12 years angi-understand ukuthi nokwenzakalayo yangithola indizi shuthi no senginane inhliziyo ukuthi manje la kusejele noma yini ngiyayenza msinabo labantu laba avele bangifike medium B naye thola ezinye intwana kanje zama-Raftrina abo Jordan khona enyas Alexander uJordan abo Sika bomgazi shuta man intwana lezi nazo siyabona nyagijima la uSundowns thina sendofa iSundowns nyagijima uSundowns sibona kahle ukuthi hayi man le enhleki imali le grand le ukuthi ingaba ukilo madala bafethu ngithola ngihlala nazo esigela ngihlala eschool section mina ngiyazitshela ukuthi abafethu mina ngizishaya nginombolo leyo macala wami one uSamzini iba Air Force 4 la sezone 5 nale enya sezone 5 iba Air Force 4 nayo sithatha umthetho mina bayabona ukuthi le impatho ezimelayo shooting ngakabi nawo ma 2 weeks ngishayile iclever ngama-right kabuhlungu uTweba yase Alexander shooting ngishaka buhlungu ngenqindi ngikhipha igazi yama-26 atentanga wena kamele ube nsizomfowethu mfethu lezi ama-28 ntanga wena kamele ntanga uzoba iqabhongo ntanga wena ntanga ubovu wena ntanga inombolo ngizoyithatha ngezibovu ngithi hayi thatha inombolo mina bafethu mina kusho ukuthi ngiyazimela ngiboshiwe la sho ukuthi ngisaphethe lamakhadi wonke phela i-appeal method ungikhathela bangenzele lisha le 10 years
ngisaphe shuthi ngiphetha i3 awulivayiswa nolini yeah ngathi sebangithungele sebangithungele line cover uyabona nesithombe lesi salo ya Cherinyana ovezibele yabo yeah ngalamabhala wayawa today lamabikini yeah ngilimele shuthi nje angizibhomela hathi isibhekela lona mangibuya esigela ayabona yeah shuthi uhasla yaseKaSlam uSifiso ingelezi sokuthunga asivele mina ngumuntu osithandela impahla shuthi yangibonisa uthanda ngathunga kanje mafuna lama-Nike kwasha kanjani ama-Adidas ngithiwa shuthi ngiyathunga yazi elokophu kushawa ini shawa iMeroon shawa iMeroon ama-tracksuit aMeroon yangithola baceda ukukhipha ini i-orange uyakhumbula bayikhipha 2008 December bakhipha i-orange ejuvenile bafaka iMeroon bafaka i-idea amadansana blue lawa ngana-nexa plain yeah avela shaya imisiko lapha naye shamanya amancaza kushuta amadikisi engihlala ngithakinile yabo yeah hayi babona nalabantu laba le ntwana le man icede ukufika yende man yazincayo uthi ngathi ne avele khona oleli ngesiblaha le social worker ngifalona ngifayiswa elinye sesteri kanjuluzile shuthi noma ngifika la ngibhona ibhathu ngoba ilizivele ukuthi ngihlala ngila officeini shuthi bangishaya baze bakhathale officeini khona elinye time babumahaya mangiceda ukuphaka ngizodlela la officeini lithi ubani igama lakho ngithi achamalami nguleboga ngimoya ethi kwela suka ngiphethe hospital vup nyabaleka sengichithele umdoko nyabaleka yeah achamalami ngishayela achamalami mangisemafonini sizofona siyafona nga44 shuthi 4 ngapha amafoni ngena ni 8 ithi wena kwela wena ithi nephezulu number yakho ithi 293754 ithi athi ngwana ngiyana ngisafona vup ukwela wena angifuni wena ukwela wena ladlizwe nini hayi yabona ukuthi amali kanti libele lingisha kanje ifuna ukubona ukuthi ngizoreact ngenzeni ngilibele vele ngiyalaka bangithathe officeini lapho senginabo ama8 months but sengine A group job sinking batozana uzosenzela amatiya wena ngathi usikuni wena awufani nalabantu laba hayi ikwatira on point ama-ayina bayangiboleka bafethu ngishaya insimbi shuthi ngihlala nginithi yeah ngihlala nginithi ngikundile anginantshebe phela mina ngiphakwe ngigcoka size 2.5 usize 2 yeah izinda ikwatira ngigcoka usize 5 ngilifake ama-inner sole alingilingani yeah shuthi uyabona bayabona ngishala amatiya magawuliwe ingulube mina ke shuthi vele edanyane isigwebo sami sonke angizange igawule ingulube makuyingulube ngidla pork free amaqanda yeah shuthi bayabona makuyingulube ngiyavaya ngiye lapha nakukhuka emfitha ufake lapha ingulube time ubani ubabzondo uthi umfakele ingulube yeah ngiye lapha ngisofisini ngibeke ngithatha amalufu ngiyabeka yini bayabona ngayinyageleza ngayingise officeini ngiyaklina la officeini ngibona le bhathu bangibhayela ama cosmetic shuthi yabo isigwebo angisasiza le nayi lezi nginabo ma 4 months 3 months ngisipane officeini iphakule body yababiza awu lezi zakho lezi zitri sesibizwa yaphakule body fast kanje masibuya le one ngithole idate yange 28 le enye i29 le enye i30 shoot Monday Tuesday Wednesday yo akuvale ya Monday vele le ya movie le yo anyabaseleka yo mina ngisasele ngaboma 3 no 4 ukuthi ngicede yo Tuesday kuva Thamzini Wednesday kuva uMatsuni yo sengisele ngiwa ayadonsa manje awazi ngimpatha angimpathe emango 7 angidlali mina nalentwana shoot mangizwa ngathi ngitshela into engangeni ngisha kakhulu yeah bayabona nabantu laba ukuthi mina ngidlala idisk inyageleza clean officeini angina siphithiphithi ke elokopu into engibe sile angizange ngikawuza at all bengilibele nje kufaka umoya ngibele ngigeleza kanje ngazithola ngiambassador shoot kune team yasejele bayibiza ama-ambassador le clever leza uma zone 14 yakhumbula igazi lami shoot lama actor la amajita la yiwo beweza la sizodlala nawo la yangithola shoot kune ground ngala esigela sidlala nabo shoot abo bricks basanokufika lapha yana siyaya lana sifike nyana shaya ibeach yabo shoot ngihlala ngiparticipate yangithola ama bible study nyangena shoot ngifihloza yonke indawo yangithola mina ingqondo yami shoot ayikho kulezi zinto lezi zasedanyana yeah lezi angitshele yini
njengoba ulokhu ushizela kanje noma njengoba susedanyana obvious uphaka intwana so yakhula so libele uyenza lezi zinto ozenzayo la edanyana kwenzakalani nje ngawe like mina mfethu ngitshele nje ivaro yabona even nokushaya inkawusa mina ngishaya sengihodi inkawusa ngiphakwe ngintwana angihlabanga nakuchika abayi5 mangiphaka hayi shuthi nalabo bangihlabisile ukuthi bebathanda ukuthi ngihlala ngimuhle ngihlala ngiphethe imali yabangihlabisa ngonobangela waleyo nto leyo mara shuthi ama-serious relationship angwazi phela akwazi kunemboza la labantu labo bahlala bakhuluma ngey'nsayisa zabo mina insayisa yami yes mina noma kuyi-family day kuzoza i-olady umamncane sesteri yingcosi baphethe inyama bayangibhrayela kuba mnandi uyangithwala shuthi mina skela ngayina grade 8 ngiyafika edanyana ngiyageleza grade 9 10 11 makumele la khona sengisuka eLokopo ngiye eBaviana eBaviana kumele ngiyobhala imatric eBaviana yenzakalani le clever lezi zenzane zishisa iganyane le clever lezi shuthi ngedraft lengifika ngayo kunentwana yaseWestville ejuvenile kunentwana yaseVenda yithi abaseLokopo okay iKrugerstop shuthi singena sibo my 40 ngedraft of 50 le ntwana lezi ezishaya umthetho yazazi manje intwana ezishaya umthetho zila star basifake selineli 1 mina fele nokuthi le nhle ke ukuthi ngidla kuphi eJetheni okuphansi akusizinto mina manje ngizilandelelile lezo mina bengimpathe eshaya inqindi mina ihleba nje bengitshela ukuthi hawu siyabona masingathi manje mina nawe sibona asiboni ngasolini qhamuka la siqede mina nabafowenu mangiceda ukushaya niyosquat eoffice ngwatshela amaphoyisa udani ngishayile mina uthoni and ushaya umthetho bathe bazongigwaza nabafo baba awuzuzwa abantanda ngamasimo abantanda manje ngamasimo mina phela ngumntana amaphoyisa mina ngisebenza namaphoyisa mina akushuda ngeke ungithini noma kuze strip sesh yimi engitshelayo ukuthi ebheka la le dubulanyana yakho le udlala ngayo le 1 band azi dabe expand ama 1 band ama 1 band la wafaka la battery lenga sibuye siconvert le nto leyana siyenzani sifaka i-charger la emuva siyayiplaga la eplugini siduma mlilo shuta usafuna battery lapho mnandi hayi vele draft shy sikhuphuke salapha eVianspoort ayisafika vele lapha naye siyahla lento lezi zishisa iganyana shisa iponje la eselini siceda ukufika asinana kuma 10 days sifikile salindelile ukuthi basiplace kula la sectionini la emaselini salindele kanje sishise le ntwana masishisa asikangeni sisase eselini lokuthi sonke siceda ukufika observers intonyana enjalo phela kwamele babuye babheke ukuthi wena ushaya ngakho ntanga ushaya ngakho ukuthi igwebo zethu yize zizosplace ema sectionini uyangithola vele lapha naye sahlezi kanje le ntwana sishisa ijele abangene bashaya ayishinduku ishinduku shoot my lezi engisuka nazo eteleleke sokuba yibrazami makumele sibhale umatric kanjani bathi hayi nina after niyahlanya nina fonele head of prison yaselokho bafonele head of prison yaseVenda bafonele yaseWestville bathi ayithathana abantu beni matric angisambhale mina ngithi ngiyazikhulumela ndoda bathi thula wena so nishaka buhlungu lapho kusho ukuthi clever bengicela ukubona la ukuthi umuntu uyashawa ejele shoot lezi seziyakhiphana ukuthi yabobana baqalele ithizi kanjani bathela iground ngamanzi uyangithola clever yakhola lapha egroundini shoot iyakhola ngapha bakulandela ngepipe amadonki piri thina bashaya nje basiyeka bayabona nangayima basikhumule akunayitukanyana zomthetho so ugcina usikrifile angibhali basibuyisela kuphi emadanyana wethu thina le 10 esize ngawo 15 sibuyele emuva mangifika la sengina how many years sengina 21 bathi hayi wena hayi man na ichi camp yanikeza la ethi abele ngcono yolusa mina hayi ikho lento le ngifike lapha ichi camp medium A sengihlala medium A
yenzakalani ipani lapha kuseyipanini hayi mina bayabona badani ndoda nazi ipani isilahisi ikotasi ukuyolusa ayi ithi mina ngiyolusa ngithuthwa yenye kanje ntwana ekhalada uIvan Matheson ayi safasuthi le ntwana le maka yona shoot la ntwana le istot le ntwana le uIvan nayo yilezi zama 26 ama 786 ngaphandle yabo lezi ikimkim na ukhete wami maka mina ngiyayitshela ukuthi hayi le yokuthi ungangistuka laba 26 hayi le ntwana lena kushuta bona njalo masehlathini shuti nesimokolo no Mr Rounders ikhalatu Mr Rounders udla iCrystal yamadala jameli khodi lisituli lidla iCrystal emani lentwana lena iphethe linye ipipe elinekhanda shuti ifake inye into phakathi light insizi siphansi kwebridge inkomo nazi le silaphansi kwebridge iyalight ithe vatranani ayivene nje makvat moda sethamane kuto echekena a crystal meth sa tik ita kenili ding vatranani metile dai komor neta slana one cloud jesalor Ngongazwishaye wena. Like fina ngibosho ngintwana yeah, nasekasi. Ntanga iCrystal intanga into zama angaze mina bengingikawuzela izolo edladleni bekubhayisa ingidi ingidi bengibhayisa bengigcina ngokutshontsha ini wena mawushiye ipipe ngala emuva bonkawuza ngidonse uzomlayitha Okay. ngivale ngibisele ayi lentwana le hayi lenye cloud lokugcina shuti ngibona ibridge ngathi liba lincane liyavaleka bheka sivaye sichayise siyeselini masifike eselini mfethu injwayelo masingena siyageza siyarelaxa yazi lapha namani sipana ngaphandle nina banibekela uma 6 amalofu inanasi ijuice or ibisi yazi lokopha ngithi kunenkomo liyasengwa ibisi lakhona yeah basibekela zona la ipoto lepapa ipoto leshebo wena mawuseqina sosiphakelayo sihlala sibonga i8 7 avela man ngikawulile hayi makaye buthonga bufiki simamela iMetro FM ayatsho ngapha ichabo Celine Dion uTony Brixton shuda enje edlala iyaflow dedela izinsimbi zasebusuku hayi man since ngidome ngiyazithi 5 down ekuse ngiyageza vie shuti since ingubo ngibeke yi isijava ngisibeke yi since ngidomile nje ngibele ngiyafunda manje ngifunda ngabo line abangekho ayisibuke phela sexpani emani ngitshele le ntwana le ude Ivan nje Traslab ithi ayeke Pluto eke Traslab into eke ni Traslab wat gaan moet hy mfano Ja. wat is dit is nog aan hier daar we kan ook weer set laat ons gaan man Pluto moni fra hlangane nale clever vele babe ngathi baringa lesikhala sawo khwahwa bayahlohlana and out Awungibeke umadala umuntu angaphandle. umadala eprison wada Prison ward. yeah Okay. iprison wada Prison ward. ekuthi nalo lifolishela kuphi ekotasi Okay. ema-toilet emashawa Alright. uyangithola Yeah. mayiqala ivela lentwana shuti baya uyangithola hlohla ipoti elinezinto or ngihlohla ipoti ngihlohla ibhegi ngihlohla igunlight yona ihlala iphethe ithishu uyangithola wavele masifika lapha ebridge nayi man lento manje imnandi man ndayidengidena man shuthi ngiyabona manje le nkomo lezi ngizilanda ngamasimba kushuthi angisazisabi nazo ya ngiyazilanda Yes. shuthi bayabona nalabantu laba kushuthi ayasadlali nalentwana isithi siyaziqhuba manje yeah mabathi lezi 1 2 3 4 kumele zesilahesi kumele zosikwa lezi ngidliwa ibeef namhlanje entanga beka latonskhanal lezi zinto lezi ayisi siyazidonsa lezi kushuthi yena kumele azisemuva ngithathe lezi ngiziqhule zofika le clever lezi zabonjivana ezinye sisithathe zisifakela elengisini khona lo mshini wakhona lo kule ndawo yakhona la abasika khona lo mshini wakhona la kushuthi abazi kwazi bazenzani
bazifaka komunye umshini kanje kuvele ikhanda Okay, uyangithola akusokuvela ikhanda le clef ivela vayo yona ivela yiphezulu yenzani iyashaya uyangizwa ngavela hayi mnandi hayi sesiyapapazela edanyana asanokuliklini sel speak and span yeah silishayile enze kanje sel 2-man drive amajitalele yazi siwavusa amasenzana ngithi uyabona ikafula kunelayiding la insimbi lebamba ikafula kanje angithi ikafula zime kanje le nsimbi le mawulibe ushaya ibhashi kanje uyangithola kwa sizivusa kanjalo le clef basithi ziyabheka ikhadi lemoto utanklina ngabo 2 motor ithini into yini le manani mengancane ngathi enzela ukuthi ekseni masivuka sivele sigeze sivayense nespanini mabaqeda ukusikhawunta hayi emakasena saflela umsebenzi ayi namanje ayangisafuna ingudla maye uledi lami noma mncane omabeza emamncane pheka azikambani manje azikambani pheka mawuthenga ne mawuthenga dayistone uthenga amazimba wavule uthathe 600 or 5 clipper uyilahle lapho phakathi snackini wenza ngathi udla snack uzongigasa wona mawufika yini obuyasihlezi kanje yeah uyangihlohla isnack la mawuledi mina mangilibele ngifaka isandla lapha phakathi ngigoca le mali cream yabo libele ngiyayigoca nje ngiyascout ba Yes. cool angithola mawuledi sengiyavaya sharp sobona mnandi le baye mawufika nje selena nayi sasula lento lena indoda nalithi uhlipha hlohle umadala lapho ndoda asibuyele nento yangaphandle eqinile ayi you understand how to sidla crystal sidla crystal ngesinye isikhathi phela sisanokushayeka sesisuka nangama-theft ke manje yeah shoot lezi sihlala nazo la angithi wabona i-camp njani ngathi izindlu ezi-5 or 6 amaselinyana sizingena laphana number 1 sayatshontsha sithengisela ziphi sithengisela lezi ezabokuka amateki shuthi masithanda siyavaya medium C masifike medium C na siya nge-dentist medium C Okay. masifike e-dentist intanga namateki intanga athenga unjivana shuthi esiphila amasimba makasedanya yeah asilibele sashizila silibele sesiyankaza makashuthi mina ngiya le idushi limele idla kanje mina ngibuye ngisabe ngoba ngibuye manje ngisabe nokuthi angeke ngilale senkhathele ukungalali yo ayi ngifuna ukulala mina avela sashizila silibele vela sabantu esizenzela into zethu sazinkawuzela 2013 April Paul Potting busy Mangibizi Paul Potting fike Paul Potting ngiyangena ngiyabloma bathe ndoda bheka ke wena kumele sukwenzela i-deportation order wena Yeah. kumele sukudeport wena Uvala. wena indoda sezimo wena ayi tshela le yingami la nabodakhe ngitshela le ngithi Thama Lampela mina Thama lami ngumuntu waseMidlands anginamakhaya mina ngazi Zimbabwe mina bathi ndoda sipha amanamba kamamakho athumele i-ID yakho neyakhe angithi ngithi hayi i-ID bengakayenza ngesitifiketi usespanini umawuleli atshela imanager yakhe ukuthi mfethu ubheka ngithi the time ngibhalisa umntana for ama-dialing sama-benefits wami nama-medical aid men's beneficiary yami ngicela ungikhiphele lezo zinto lezi ungifekisele kule lona le kule email le xa vele ingami la uledi lami vele bayazi ukuthi ngiphakiwe bathumele lezi zinto sibele ngoba ngikhiphile uma base baceda ukuzithumela bayangibiza buye bathi hayi wena manje ayi April May June July August bathi hayi uzobuya August la Paul Potting bangikhabula le 4 months phela senginayo boma 6 years ejele Yeah. bangikhabula 4 months mangibuyela August shoot ngiya nge-27 bangigayidate nge-30 ukuthi Friday Saturday Sunday Monday ngiyakithi shoot edladleni nabo ngibatshela nini ngibatshela Sunday entambama shoot nge-CMC bayangifonisa wabushongo mamncane pheka kusasa ungayi emsebenzini ngiyatola athi ayile kunamanga ngithi babushongo ngicela umuphe nala ngithi iphepha lami lelo vele ngiyavala babushongo ngicela utshela umama ukuthi ngiyatola hayi mawuleli uyatola isho lo muntu kusasa angisuka va yellow kopu ngiyaye Andersini ngishaya umdansane orange ngishaye iphile lekwatira bangifika lapha vele ngiyabona bagcwele abantu khona amanye amadanyana bayaceda abatolayo abantu vele ngifika vele hayi ama ngifika kanje ngitshela nalezi engihamba nazo ukuthi hayi
Nina yanizwa nithi nisulile hayi bafana basemzini nimbukeleni manje. Yeah. Ithi mina ikhiti lami lize bafana bami hayi ngizonilimaza. Yeah. Cha mamncane ambheka hayi. 2 down. Into zami lezabe izigcokwa ile yasemzini ukuthi bhayile isifazo esimnyama. Umbhayile long sleeve le DMD le imnyama lishanga ama rose red. Umbhayile isport. Ungishaye ngekhavela elelona eleleda lelama shoelace. Into engako size 5. Akusho ukuthi bheka makangena. Ayi ngibona iplastic laselina iDala ngibone laseSpitz ngibone lasesifazo. Yo. Yeah. Phethe chicken dekin. Yeah. Yes. Mina ngilimele kuhleza abantu kanje abantu bangaphandle nala amabhantini mina ngiyakhumula overall lapha phambi kwabo ngifuna ukugqoka bathi hey ngaso sikhumulela wena koza ngapha toilet tshelele time lampeka la azamani ngicela ungibhayile ikhodi vele ngibonile khona istand la egate avele uTime ayehla kuleli lami mamncane mameyi vele ngiyachinja la shayi vesti shale long sleeve yami ayingayibona ihlisi shayi isifazo shayi khavela la maye ngiphuma la before ngiphuma inkazi ikhohle sengizwala ama BB nabogwaya abafasiwe uma ngidonsa le nkazi le ingishange badizi ngibamba amabondaka Yes. noma 5 minutes ngiyazwa ngilahlele ngathi hayi kathele manje stop siyakhuphuka nenanasi shuthi bheka amagqemane lawo besiwapheka yakhuphuka ngiyezwa lutho sesukujuluka okungaka mangibuyela la phezulu sengiphethele chicken dikini le ama wings abuma 24 ama rolls ikholi ayababa ndodala ama wings kusho ukuthi mangi ngachensa sigawuleni lezi engibuya nazo siboma i6 esiqeda ukutola sagawula ngibamba 1-2 phela sengisulile manje yazi masulile sengishaya ispiti lithi ongasunderstand yabo mawule data ayinali 1.2 athayi yakho ntanga le ukuthi mangiva ngespaneni uzosala uzigade gas siplome sifike ngabo ma 1 2 3 4 5 6 ayi ngo7 badayi kuyavala kusho ukuthi sibhaya la bathayi na i-date uzobuya nge-date kanje sizokufaka esystemini ngangithola hayi vele ngifana Oyimkhulu. yeah ayi angifika mphethe mina lapha police station front opposite ngishiye kwesinye ispace inyane esincane bebabhayisa imbuzi kunenye inhleve bathi umawololi ibhayisa amaveji mangifika yike kunendo fire mall Yes. uma mncane kusho ukuthi siphuma la eAnderson ungifake eGandhi Square uthi singena ku Riavaya ngisase la station se Riavaya mayifika iRiavaya ithi iyawa yeah ithi ngena iyakhuphuka ithi sitaleza asa ayi ithi mawuleli angiboleke ifoni ngicela amabhathini mina mangithi uphethe linye Hawaii liyathasha ngithi amanithini lento ithi swipe to unlock ithi cha iveza yena ku screen save ayi sengiyapheza ngiyabona la kenzakala athale asahambe uzobona ayi sikhuphuke ngemashood suka le Orlando siyashintsha ibhasi sesigibela leli iC2 izendo fire ngiyayogcina le Dobbs ayi sigibela iC2 basakhuphuka kanje na ipolice station man ngiyayibona yi emanini lengayi mamncane manje la kambani ibuilding yani lenga athi yo konke uboshwe nganane mall imall le ungitshela ngabashana bami ukuthi ngiyabakhulisa athi abontokozo kusasa bazoza nawe la emallini mall yashaya yenza kanje le mall iyangibasela ngithi yo hayi sizwayo fike vele lapha kaManxumalo siyayehla osehle emashanganini kaManxumalo kusenza sehle emashanganini siyangenelela ayi mangifika i-autism ayizingimele yo ethanga mangene ejardini ayi mamncane amathayimani eyagezeni cha ngene ngala emva kwama kumkhumuleli impahla ngeze ayi vele athini bengibhayile nama-short yangithola shaya short ngithi short hayi khavela ngilikhumuli nale long sleeve vele ngiyabona isifazi hayi silibele vele singibambile hayi singisibe shaya short i-Adidas ayi zingidlisa amagwarana ama-double black sangena igwarana ngigcine ngokuyibona lapha kuSondolo kule TV yaseDanyana uSondolo yeah hayi manje nayi sengiyayizwa le perfume mangithi ya perfume egwarana ayi ngidla amagwarana ngisabethele lapho in2 ngilithathile ngaligoca nencaza igarage shoot vele base bangibridgele bangilungisele lona ukuthi hayi lo
siyamkhipha umcashi uzobloma yena. Avele. Ayi. Tshela le uvideo le. Yiyo nezinye nje izinja zami ikhona la. Tshela le uvideo ngithi ntanga. Ayi, yabona ntwana phela manje ekufuneka ntanga into ukuthi ntanga ngichithe le ndengane ntanga ile ndengane kudala ngiyidla uthi. Ayi, khumbula ama-exam eyayikho efikayo. Le ngikhumbuza igama wena ubanele unyoni ntanga lo yamntana walapha nenyathi ntanga. Ayi, sengidlebo ma4 dala ma-double black asiwahambe ekhaya alisasebenzi khuphuke ngamasimba novideo sesajwetela lapha asikhuphuke ngamasimba athi uvideo ntanga nawo kabo banele uyini uthi amane video ntanga bheka mane bedroom note ntanga nyangena la ila double black hambe ekhaya go ubani uPluto wakho wasezone 4 lenzansi akade lo mntana umnyaka yo baby yo hug man uzala la emnyango la ithini into yakhona banene lemani bheka man angithi yazona sasomuntu wami yo le after isikhathi singaka uyazikhalisa uyaziba actor kuthi isikhathi singaka lebambile umshini wami ithi bheka la yazikenza kanani baby girl thatha iuniform siyayehla manje bangishayela ipati la endleleni kunenyama kunayo yonke into engizokukhirisa ekseni uvideo ungibambisile nali i4 nginalo ungayile uvideo maqala wami uzokhera ekseni asami ayingimanga ukuthi kwamele ngihlabe yo shuthi idrada ngilishayile ngagcine ngithi sengilishanga amamanzi kule 6 months ngiyalishaya kule 6 months angilishayi kule 6 months ngiyalishaya uyangithola yeah sengilishanga thatha umntana vele snake ngibambe kanje mfethu kusho ukuthi uyabona ngimbambanga here efigeni ngimbambe kanje shuthi ngidlalisa ibele linye lincane ibele lalomntana libele shuthi ligcwalisana masifika la ufeature sohlala kubo hayi sibuyele edladleni angibabukela isimovie shuthi umbhedo ungayina une wardrobe kune couch ngala kune TV yeah sitopele ngayo wardrobe imtshele banele mina mfethu ngicine ekudala ukunyoba mfethu yahume kancane bheka siyayenza lento mfethu manje yashaya round la khona mangena kulo kwakushisa ithi papa ay Anfa. Ay senkhawathi Anfa, uyatetela. tetele yini eqinile shuthi ngiyazizo noma ngizikhipha ziqine ngenye indlela umazi noma zisula lo mntana makabheka le tissue awuyabona yo ayilimele le hayi sengikhulekile manje wanile iskonya lija sengiza ngaye emajideni hayi ngiyazi phela amajideni mina ngilimele hayi nanisha ama-10 months ngicede nokusayina mina ngilimele mina bafethu niyazi nani manje video azikambani ngicabanga ukuthi lamabhiya siwacedelela kusasa no phela mina yazi bengigidla ngesikhathi sengijwayele isikhathi kwamele ngilale manje before 10 5 ngizokwazi ukuvuka ngishanyele ibala yedladleni ngibheke yonke le situation Pluto njaya khona la ngifuna ukuthi siye khona yeah angikuvali mbana yeah yabona mbana sesihubuleze kakhulu yeah umntwana Pluto khawatwa yini ukhawateka after injiva angithi ngibuyile edanyana okay sengumuntu wamakristali ngiyangawuza okay sayenza lento mina ngumuntu one-forward njengoba ngikutshela from ekucaleni yeah ngine-forward angithola eJozi khona le clever namaboutique lezi ama-Niger lezi ngigcine mina ngidecide ukuthi ngivaye one man ngiyangawuza manje iCrystal ngitshele ukuthi avele Pluto ntanga vele Combi Jozi ngivane linye sesteri angeke ngimention igama lalo yabo yeah but futhi sesteri mangivana lo kanje la kuya boutique kanje apho uze sifike eJozi la sesteri sesteri ngibhayisa iCrystal ngiyayibhema futhi lithathe uma 20 bag ebusuku lathi ngizongaya ekseni vele licede ukuthola inyoko yalo limnandi ilingilande lidasikuphuke nyobhowela sithi egarage imshini out of order sikuphuke athi siyala end of amol sesizithola sesiseJozi sesigibele itaxi masifike eJozi vela athi ufunela inye ibhutsinyana le Louis Vuitton athathi alibhaye ayi mangithi
vele mina ngijwayele ukubashala abantu la engiyayibona le mali engaka hayi hayi lo hayi man sister bheka awume ngaphandle ngiyenze ngidume ngazo ama-private school ngisho ama-private school ale clever le kusho ukuthi ngiqhumele ngisuka ngayini ngqhumela ngala ngiqhuma ngihlale shuthi ngishange somoya ngithatha le bag mangihrebisa le bag ngiyajumpa via ngiyatshela ukuthi shoot wena ngivala umnyango kanti yingaphandle kune goal 5 igol 5 umnikazi westore Asa. shuthi mangibeka ngigijima kanje pavementini ishaya imoto le ishaya imoto ngidubula yini clever ngidubula yini ngene kwelinye iflat ngene kwelinye flat ngithi first floor second floor third floor mangifika ku third floor ngilala ngamadolo phansi shuthi yenzani ngivula le bag ngithatha inyuku from la ngifaka la emasendeni uyangithola mazifika le clever ingishanga two shot ku spine bengishanga two shot ku spine zangithatha from phezulu singilahlela phansi eflatini ngiwayinge hip shoot dantanga muntana mangithi ngiyasukuma ne mangithi ngiyasukuma kanje le part yami le le yomkhaba neinyawo kuba ngathi nya squeezeka ngiba mncane yangithola ngingasasukumi ngilala le clever disappear esinini lensiza le weakness ile lonke lesini yangithola mara yaphenika na yabaleka isazi ukuthi kenzakalani ifike edladleni ayisho ukuthi ngivavele edladleni benginabo ma 2 weeks ngibele ngisestradeni ngingayene mina ngumuntu ukuthi noma ngikawuza mara sestere lami ngihlala ngicheckile every day ekseni liyazi ukuthi leyana yazogawula igeze ithi ishiya impahla yazwasha izobuya ngishama washe no yazi la estradeni siphila kanjani mina iCrystal ngingikawuze 12 years bengisikuni yonke le 12 years akekho nomuntu othi uke wangibona ngingcolile yeah After Itanyana. After Itanyana. How's the Crystal? Yeah, no, ngikawathe nini 2020 sengina 5 years ngikhawathekile. Shukuthi no. Into nje. Le clever lezi maziceda sengilele la phansi phethe boma 62 hour. Shukuthi ngicavunile le mali. Ngayi yeah. Ngiphethe boma 62 hour. Kenzakala ukuthi vele esibhedlela yazi ngingena ngiyi-emergency unknown ngapha shuthi ngiyonke lento ngivuka ngiya shuthi mangilona mangisaplomile lana ngivele enye insizer ingivale ngani ejuveti kanje uyangithola basafonela ambulance indlule iphethe ama chips ngitshele sesteering ngilambile ngicela ungiphe ukudla ngidle avele ingigaye ngigawule ngithi ngiyalala kusho ukuthi ensayizane sengiba inkinga yayo ngithi ngiyalala ithi bhuti ungalala ithi sester mina ngikhathele ngiyalala ongidle kwamampela ngivuka ngilimale nge-3 August 2020 July nge-3 ngivuka 4 5 6 7 8 9 10 11 ngivuka after 12 days esibhedlela bangifase ngalamabhandi nyana aba-brown shuthi ngivuka ngisemashidini angi-understand ukuthi kenzakalani ngidira magara ngiyamemeza mangivuka sister nguphi la le plome yeceleni kwami ngitshele mfethu usesibhedlela mfethu ungene bathi mangizwa bakhuluma bathi udubulekile uyisele ingqondo emuva eyayihlangana ile angikava amanamba asedladleni khona enye insize isepiswa yasemletsane ngizishana ngiqava amanamba ngithi shuthi la bavele labo sister lawa ngibuze ukuthi kambani athi konje ubani konje unknown maka ubheka le tag le ibhale unknown ayolanda le lona lami le guidance yami le ifile lami angisamakayizele yonke lento le emfethu you are feeling did fell from heights bakhipha amabullet ayi3 bakoperate ku spine amani ngiplom engikhale mfethu engikhale awuboshwanga la bangiboshwa akunabo khata involved la ngikhale emfethu ingiphakamise lensiza ngombhedo ngiplome sengibona la enyaweni mfethu mangithi ngiphakamise inyawo sasinda inyawo ikambani mangithi ngiyabheka
ngine-riding, ngine-storm drain. Nawo amagaga yi esigubhini. Ngine-carpet. Nawo umchamo yi kule side. Shuthi nawo umshini uyaduma la ngi-irritate. Shuthi le ansizer iyenzani ithatha ifoni yayo ingikhumula yabona lezi zinto lezo ezigqokwa kanje lezi zasesibhedlela lezi wazifasa yemuva ingikhumule ingilalise ngeside ingishutha yi la yi imbobo yi uyangithola ingishuthe ngayi ku spine ngiyabona la nazi imbobo zamabhullet ezithuna basivulile kushuthi ngade saspine basithunga via basifaka itape uyangithola ingibonisa ikubheka mbe to ngikhale kokugcina mpilo yo bangifake enye into engathi yebisi drip angigawuli bathi ngigawula la ile ngileya ngayi into tanyazizwa ngilambile mangibona abantu bagawula la yodini ayivele ngihlanye sister nami ngiyadla emawuleli nami ngiyadla emawuleli bathi hayi wena bhutena bathi awudla lento lena bhuti yo inyawo mfethu ngithi sihlale 1 year ngasipani ngingazifili shuthi nenkazi ukuthi ivuke next shuthi la ngihlala eCharlotte Maceke boma 8 months ngisuke eCharlotte Maceke bangenzela iwheelchair na shuthi le ngamla lezi zabo doctor lezi bazifika njalo aziringi nami iziringa ngami yazi ngiyazizwa isingamla ngithi ngiyasichaza yena umuntu lona kuyenzeka ukuthi nokuhamba ngeke asahamba lo muntu ngiyabheka ngisengibuyisa ingqondo last week bengibhampa la estradeni 2 weeks nyana 3 weeks nyana ngisawazi ukuhamba ngayi bathi ngine covid basifake ku isolation cell ihodi la khona lokuthi sonke la sine covid enhleki kwamele siquarantine ngayi yakungenwe esibhedlele sesiteke lami ihlala 2 weeks lishawa istress lokuthi alingazi ngiva shuthi sesiteke nalo leli engithe ngifuna ukubiza igama lalo liyankaza ingosi yakhe shuthi ngathi yabamamela bayaringa uringa ne-o yakhe ukuthi mfethu upluto kanje udubulekile eJozi lentwana le iba threatenish batshele ukuthi mani ningangibhayela iCrystal mina ngiyondreka kusesiteke la Pluto usimangela i-EFF lelana lazi lizohlala lentwana vele iyedladlile itape uma ulelo wami uphethe namateki kaPluto amasha bekawathengile futhi bengicela ukuthenga enye i-TN kanje bangidubula ngigqoka i-TN bengicela ukubhayela inye vele uyangithola la kumatweli la kumjambula vele la isesiteke lami bakalitshela into le landela uchiya ukuthi empethu wena why uselfish awusasho ukuthi ulebu limele ini uhamba naye edrobheni ini ubamba manager inkunzi ulebu ini shuthi kenzakaleni enzakala ukuthi esiteke lami uyafika la eCharlotte Maceke nge-ID lithi huye lo muntu lo obvious nami sengibatshelile igama lami nesibongo la efayilini babhala lebuhangumo yabo grand hayi vele malingena imnandi yonke into kabusho yabo suke ke manje idraft sesiyakuphi sesiyalethela mkhokwana thela mkhokwana ngiyakuphi bayibiza ifizo yakho bayibiza rehab bathi rehab vele ngifika la ku rehab yenzakalani yenzakala indaba yokuthi vele ngiba umuntu ova ifizo ngiyayiva ifizo shuthi la sokwenzakalani leinyawo lezi mangihlezi ku wheelchair na abanye bele bangijimisa labantwana laba befizo ngiyajwayela yabo kufizo ngicine ngenza iphithiphithi shuthi omunye uCherry ugcoke lama top up ngathi bawabiza iscrunch ugcoke iscrunch ushanga amabele ahoti ngilele kanje uyiyela ngalamabele avela la ebusweni bami nyawakhotha lo limazo idanya mangiwakhotha uyakhala lo Cherry India utshela le imanager yabo ukuthi hayi man lo muntu lo akusisigulana ungikhotha amabele ngithanda ingikhuze le Cleve yo Cleve why are you doing like that it's a girl you must respect girls what ngithi sorry Mr Mike I won't repeat it again Mr Mike hayi ngiyena cha vele vie omunye wekhaladi ungibamba yiye emahlombe shuthi ukuhlala kanje bengingakwazi mangihlezi bengilina ngwela emaceleni yabo no uvule inyawo zami
wazibeka kanje azimi kanje straight njengoba zimile manje bezingami kumele bazibeke straight bazivule ukuthi yena azokwazi ukungena la phakathi angibambe ukuthi angibalance ukuthi angitshele ukuthi hlala sit up straight uyangithola sekava uyi maka yini ngiyemenzani ngiyamncabuza ngimshanga stolen kiss uyakhala fiye athaye lo muntu lo uyahlanya isayikho this man ithi uyangisuka lo sengiyaphika ke Mr Mike uyangisukela lo muntu mina angimncabuzanga ayenzeni Mr Mike athi wena mfethu bheka azihambani into kwena sekuyahlanya na kumele sikugquze isestere lami manje yazi lona lenjani lihash kimi lithi lebu wena ufuna ukudischarge esibhedlela obviously lathi kwami uThepiso sekangithole baza nesestere lami wazongilethela ama vest nama cows shuthi senginayo number yesestere bangiphathele nane phone J1 sengiyakwazi ukuchat yabo bangibhala idatha mnandi sestere lami lidale bona ufuna ukudischarge esibhedlela mina ungabuyi la endlini mina mawuzidischarge utshele lo tsho kwami mfethu wena uzongisayinela la esibhedlela ukuthi ngiphume mina ngizobona ngiyohlala mfethu wazi lapho ngumthwalo ngivange wheelchair ne ispine siceda ukukhishwa itape la yina imbobo ayakavaleki ngiphethe ipipe lamakaka ngiphethe icarpet umchama makaka shothi ngumthwalo manje ngivaye recap la esibhedlela vele ngaphandle sijozi sireye hanichu ngiyakuthi amalami hanichu thamalami lithampethu ubheka manje angeke ukwazi ukubloma ngoba uyabona ngihlala ngisesipanini and manje izinto uzozenzela kanjani phela lapho ngilele embedeni ungishiya ngilele kanje uzobuya ngilele kanje manje etoilet layile ngile before ngiva bayikhiphile bazikhiphile layile ngilezi vele ngashaya 69 grand phansi kushuta ngizange ngilimale kubani kuthi T2 T3 angilimalanga today into ehlangana nalama body parts enyawo ngilimale yiphezulu nyana yabo phakathi nendawo kwayenzakala ukuthi vele bazikhipha nyakwazi ukushaya 69 nyakwazi ukushaya number 2 mfethu mange toilet mfethu nomuntu kumele angiguge mfethu angibeke sithini and wazi lapho kusho ukuthi makumele ngihlale phansi ngishaya number 2 mfethu kuba istruggle ngiyabloma uma 2 hours etoilet time madam vele lingirequestele ngibuye ekhaya ngihlale ku Hotman yami uThabo ngibloma naye kanje singawuza ama crystal nabo Thabo uhlala emkhukhwini mina ngiyengami la ngihlala ngihleze embedeni wheelchair uyangikaza vile fucked up shoot la ngilibele ngikawuza kanje kayenzeka 2023 Hotman yami shooting 8 March ngiyi-10 ngiya birthday nge-8 March ejampasini itshontshe wheelchair yami the out ngivuka ngeyi9 kanje akuna wheelchair la ngaphandle yo ngine walker ngama crutches it the fuck ngisingesinyefu mina singiswak soldier manje sokumele ngihamba ngina choice ngithi kusuka edladleni yabona ningicove khona kule muvanyana khona idladlanyana elibhalwe amapelepele ibonda la khona makulibonile no right hand side la ukuhamba ukusuka da ukuya ngada edladleni ephiriphiri bengivaba uma 4 hours you won't believe 5 hours 6 hours ngithi ngeke nethi ngivula yangishanga ama Isabel la phezukwa ukunyathela 5 step ubengithatha uma 30 minutes futhi ngincenge ngewalker ngincenge fike enye out yami ngitshela itemperature wena ungazohlanya uhlezi mahala la and manje ungazibhalisela imali edisability siyaduma lapho wazi sivuka asilalanga silibele siyangikaza ngabo 1 ngentatha ngithi asicale ngo1 sisuke siya emaponya mall suke endofaya ngihamba ngeenyawo bangisengikhathele ngiyawo sincenga indlela sifike emaponya ngabo ma 8 ekuseni since sisuke ngo1 endofaya 8 9 masifika abadala bakhathile cha ngitshelele yami ngitentama nawo amateksi emDN lapha andangasivaya ntanga ngifika lapha nethama lami kunjani ethama lami besize la isasa ethama lami ngizobhalisa imali edisability ethama lami bavalile yasacela ethama lami noma ngingacupha ethama lami noma kuphi ethama ngiyacela ethama lami
uhlala kuphi ngihlala la ezone 4 ngizonexake lapha khona 18 ke nahlupha nani man abantu ababili wona uzohlala estendeni wena thamela msiyacela yani shokuthi ngikwesinye istruggle mfethu thole enye insizer bathi usibongile ingincede manje nayo iyankauza yenzakale ku2024 ngithola ispan ngitholile ama-learnership ngithola i3 ama-learnership ngitholele 2000 ngitholele 3.5 ngitholele 5.5 ngiphatha malini ngiphatha 11k Sweetheart ngiyamtshela mntana sekhaya bheka sesiphushile iminyaka sijola lento le mina sengineminyaka ebhaya ngidla Sweetheart uSweetheart usaseyisikolo phela yena wazi uyangithola usaseyisikolo mina kusho ukuthi sengilegend ngise university mina kusho ukuthi enhle kangisekoda se university sengu DR walento ngudoctor walento angisayifuni mina la ile ngoba ngiyabona ukuthi sengihola inyuke ebhaya ngayingane 1.99 le disability ngicile ngibhalise ephefeni igrand ngiphatha inyuke ebhaya ngidlule ukuzibhayela iteki futhi mina makucala i25 ipati 28 ngiyahola last day of a month ngiyahola ngalamalanga lawo boy 3-4 vye ngiyahola you understand ukuthi lapha endlini ngikhipha malini ku stereo kudla ngikhipha 5 clip ngiphatha uma 13,000 the rest ayibheka cha phela angishanga ama take 5 angibhekile mara esigela ngihlala ngiya inyuko kureaction wena ngihlala nginayo angithola khona ama online lama learnership khona engiya esigela ngithatha lo msebenzi ngibuye nawo angina phone ngirent iphone so ngitshele bhuti uyeke nini ungikawuza ungikawuza no sengilanda ngaboma 28 months clean 28 months yeah clean uye rehab next shooting decide mina ukuthi mangitshela le insizer le mangicela ukuthola ama learnership ngitshela le insizer ukuthi mina ngidecide ukuye kubhema ngoba no sibhemile le mali first 5 months 6 months sinkawuzeli angibekanga na next emali mara ngizange ngibe selfish ngoba le insizer le behoti nakimi ngenzani ngifunela ispan khona enye intwana yami uThimeni imeli yakhe kubo kuda eOrlando West eSmokeville endawo eBayisikawula ngithi ngicela uthathe insize yami noma engayoklina lapha ni wash izitsha uyangithola ukuthi ibe ne-income nayo ingaboni ngathi mina ngisabhemi ngivalela ngaphandle ngoba mina nokuhlukana naye ngizohlukana naye ngoba lo muntu lo ungenza ibhaka ngicela ngicela uyivale la ngifuna ukusho something yeah and I hope nababukeli la ekhaya bageleze something istory sakho njalo but all in all mina kakhulu mfana ngifunde ukuthi iDanyani lisleg ende kulandawo eCochrane yeah because bengizongenela kakhulu ngade wente kukhule ngakhona but manje because of yonke into mina mangibheka imosheke eDanyani la ukhona ukuthi ente kunkawuzi crystal bheka bongankawuzi yeah crystal ngaphandle next ngene bebabhayisa indanda azange ngizonkawuzi next so yabona ukuthi if ever ngizokugaya i2 minutes nyana ukuthi mhlawumbe uringe nentwana edayikasi ne uyibonise nje wena ngeexperience yakho before mina ngizongena kakhulu because of mina ngipick up kakhulu ukuthi uyeDanyani uyintwana izinto ezibhaya uze experience la whatever outcome whatever yonke into osicocele yona yi sha mfana mina ngiyela la kulo amadala lo enebheka via ukuthi ukhawata ubani phela ngifuna sibhenge indlela ukhawata lo amadala lo amadala lo nayiwadi yeah ngithola amadala lo yilo muntu bekumele kube uyasiprotect uyasirehabilitate uyasibonisa uy is the very same person oza nama-crystal yeah bheka wena riding azange uzwe inkawuze ngaphandle mara bheka ukuthi kubeke va phela mangibheka nokuphuma kwakhe eDanyani uphuma eDanyani sewunkawuza yeah noma ufika la ngaphandle ngiya-introduce mina lento emajiteni uyayibona ngiba-influence bad asimfana so ngicela nhle kuringe nentwana irayikasi nga 2 minutes njalo just ukuthi uyibonise ukuthi mfana mhlambe ayiphathe kanjani akunaflop wema-chance lapho emakhaya wafethu mina njengoba ngine-experience engaka yokuthi ama-drugs abhayizisana bafethu ijela kusindawo egrand ma-chance ngicela nini esigela nimameleni nasemakhaya nimameleni emajaridini sho ukuthi ningafeli izinto zasestradeni into zasestradeni azipheli ma-chance nangibona nganje
bengivake wheelchair namhlanje uNkulunkulu ngoba mkhulu ukhona ungibekele ipurpose enkulu la emhlabeni ngivake crutches namhlanje ngiyazihambela ngikwazi ukuzenzela yonke into bafethu yabo nina amajida yanicela nani mantombazana ngikhuluma nabafana kuphela ngoba nabazali bethu manje abaningi babhema ama drugs ngicela ningafundi into abayenzayo of which i-wrong uyangithola kahle nje kube benginamandla bengingavula i-rehab enkulu ukuthi wonke umuntu obhemayo nje nophuzayo bamthathe bamfake kuleyo ndawo azorehabilitateka ngoba i-future ezayo after mina i-generation ezayo angeke kusaba i-next ilimele izwe lethu ama-drugs bafethu uyangithola and ngiyakuvala-ke nje and nge-experience yami yama-drugs ne sure ngizokutshela something no and ngizofundisa abafethu lapha emakhaya ngiyongena ngakhona ema-drugsini sure ungikawuzile the very same day wangagidli yabo ngithi ngitshela ukuthi besewenzana enhleke or labantu abankawuza abenza mawunkawuza kayi-1 first puff ne Iyekubamba. usayithola nakusasa shuthi i-first puff iza kayi-1 kusasa sokumane uyacheza ngoba i-crystal ithini ithi try me once you won't leave me again ngiyangithola try me twice I will take your soul bafethu I hope ni-understand lapha emakhaya so bafethu I hope nifundile la mina nami ngifunde sengine-experience ngoba ngiyarelate estorini sakho ngiyarelate blind nada kwesakho mfethu bengiyi-customer lada saseyintwana ngifaye da indanda ngiyintwana so bengiyintwana blind mangisho mhlawumbe angazi ukuthi ukuthi ngicala ukubhada kini mhlawumbe uma-97 you understand so ngine-experience eyadadi ngiyarelate but right now asikho la right now sifuna ukuthi le ntwana le edayikasi ibheke ukuthi into kubuya va and ukuphi no and I just hope angeke baze ba repeat the very same mistake engayenza ondlule kuyo so bafethu kanti no before ngizoyivala wenzani no la current no ngiceda ugraduate ne-merchants bengenza i-learnership yami yokugcina call center ngiceda ugraduate no and manje at the current moment angisaspani ngihlezi ekhaya yabo ingako ngithini ngizikeep busy ngokuthi I can share my journey nabantu abama-podcast hayi ukuthi ngifuna ukuba famous or ukuba nswembu ngizama nje ukumotivate i-generation ekhula no thank you ngoba no nginengcosi enamalanga and insize angifuni ifikele kule mpilo nathi siyiphilile kumele ifike yonke into imnandi emhlabeni sengipheve indlela yonke thank you ngiyabonga mfethu ngiyabonga ngoba uthintana ingcosi mfana ngoba whatever lesiyenza mfana ishaya ingcosi so I just hope mfethu uzoyikhulisa grand ingcosi and uyiphathe grand going forward mfana semzini ungasa repeat the very same mistake mina ngiyathemba hayi hot man mina kusho ukuthi ibheka yabona uNkulunkulu experience enginayo ngalila time elaphila la time and likhodi ngoba yonke into ama decision wonke engiwathathile akekho umuntu ongitshelile okumuntu ongifostile yimi aphuma enhlizweni yami yangithola akunamuntu bekangitshela ukuthi dekela ukubhema hayi yimi ngadecide ukuthi isestir angisabhemi ngicela mawuthenga amabhiya nami ungithengele big ups for that mfana yabona for ukuthi enhle kuphumile la and I just hope ngeke usabuyela kodwa mana ayikho into engangibuyisela yazi ngithe mangiceda ukubuya eDanyani ngathi carry no more carry no more ukuthini yakhumbula sadlala idisk mali ngene kabo bani bani umagogo yalithatha alifake endlini okalishaya ngegoli thank you babukela lapha ekhaya so it's a podcast siyayivala I just hope ngifundile la kule podcast yethu I just hope sohlezi sifunde ngoba baseza abanye strength and hope this is Soweto podcast thank you siyayivala